প্রজেক্ট রেগুলেটর ত্রিপ্রাল্যান্ড অথবা যে আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমরা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে দাবি আমাদের মহারাজের মাধ্যমে আমরা করে আছি এবং আগামী দিনে আমরা করবো। Khát tươi chỉ mắt này nó là mài xả cổ tươi là rất là nặng belbari adullah belanya media takungna hambai sengo jagawa duijon MLA rongna tuinero 11 mandai 12 takar jola orawo suri karbar khai samur khaijagi tongo village committee rogo obono tuini sengoro video no man phailia manlia ni yagoloron panchayat secretary rong sin mokal bai thangbai khari thangma bonukha o bagainya seng tini wo jagawa belbari block no tala ni baidyo mangkha video no khagin sajak da bo agin simin sajak seng 19 tarik tongmane 19 tarik ni 20 tarik seng saklaijak saklaijak ni bisingo botino jagawa kurui obone bagainya seng tini bono opekha khain nasing sini khorok ni MLA rok borom mukhang maya khani o jagani kokna nangkha obon tuini seng public rok tau tension obono chini success seng ya sa pojonto seng o jagawa hopung sapung no seng o jaga tongnai ni wan choklai seng tau mat bisingo hablai koita ni simin bonor oro national deputation ro family seng oro 12টা 1টা ni simin seng o jagawa hablai mani tabo busuku tam khana deta herong tongkha gonta kaisa ni bisingo seng bono nasingo bo manliya baji da sai tong kuboi da sai tong saimiya bo jagawa seng meeting tongo hai tongo irai tongo ni seng sai tongo bin baksa bini staff rok sawo meeting tongo tai kaisa sawo jirainya tongo ge seng abo asuk saimana ni kogya o jago seng bono manliya bo bor thang seng abo sina naya obone bagai seng tini oro opekha hopung sapung seng bo phaisa pojonto seng oro talari toni an bagai sini samung choli nai hambai দুইজন তিনজন পর্যন্ত আজকে ঠিক আছে ফাইলিং সাজে সবাই ফাইলিং 정화로 니가 아주 똥나 정화로 아주 똥나 자꾸 똥나 এই তালারেখা ওরা সাইতা তালারেখা